Jevreji 23. aprila počinju proslavljati Pesah, istorijski praznik u spomen spasenja iz egipatskog misirskog ropstva. Taj praznik naziva se još i praznik proleća i praznik beskvasnog hleba. Pesah se obeležava više od 3000 godina i smatra se najstarijim praznikom. Slavi se 8 dana. Prvi i zadnji dan su praznici, a ostali dani su polupraznici. Izlazak Jevreja iz egipatskog ropstva pod vodstvom Mojsija i primanje 10 Božjih zapovesti bio je trenutak od kojeg su Jevreji počeli da se pridržavaju tih normi monoteističke religije, napuštajući paganstvo. U biblijskoj priči o izlasku Egzodus piše da je Bog naneo 10 velikih nesreća Egipćanima pre nego što je faraon odlučio da oslobodi Jevreje ropstva, pretvaranje reke u krv, prekrivanje zemlje žabama, najezde insekata, bolest, beda, umiranje. Pri čemu je 10. nesreća bio pomor svih prvorođenih, počeo od faraonovog sina do prvorođenog sina običnog sužnja, uključujući porode domaćih životinja. Jevreji su bili blagovremeno upozoreni da obeleže ulaze u svoje domove posebnim znakom koji je predstavljalo zaštitu do nesreća zaobiđe njihove domove, a odatle potiče engleski naziv Passover. Kada je faraon najzad odlučio da oslobodi Jevreje, oni su, znajući da ovaj lako može da promeni odluku, sve napustili u tolikoj žurbi da nisu mogli da sačekaju da naraste već umešani hleb. Povodom toga, za vreme trajanja praznika Pesah jede se beskvasni hleb, maces ili macot, koji se pravi samo od brašna i vode, onako kako su ga Jevreji pravili u pustinji. 40-godišnje lutanje pustinjom i mukotrpan život uslovili su ujedinjenje plemena po dolasku u Kanaan, a kasnije stvaranje prve države. Atmosfera u porodicama Jevreja uoči Pesaha je izuzetna, a i u Izraelu se pridaje velika pažnja tom prazniku, a pripreme traju danima. Slavlje započinje veče pre prvog dana praznika večerom koja se zove Seder večera. Seder večera je praznična, obredna večera na kojoj se molitve, čitanje Hagade i svi drugi običaji obavljaju po strogo utvrđenom redosledu, sastoji se od 14 delova. Hagada je ilustrovana jevrejska obredna knjiga koja sadrži biblijske priče, molitve i psalme vezane za Pesah. Za stolom tokom Seder večere ostavlja se jedno prazno mesto i jedna čaša vina za proroka Eliju. Postoji verovanje da će se prorok Elija vratiti kao vesnik dolaska Mesije. Takođe, običaj da se za vreme večere vrata od kuće ostavljaju otvorena kao znak dobrodošlice svakom gostu. Seder počinje domaćinovim pozivom siromašnima da dođu i da sa njima podele sve što se nalazi na trpezi.
Običaj da se piju 4 čaše vina koja nas podsjećaju na 4 načina na koja je Bog spasio Izraelce iz egipatskog ropstva. Na svečanoj trpezi na specijalnom tanjiru se nalazi živinsko pečenje koje simbolizuje žrtvu za hram, jaje, gorke trave koje podsjećaju na težak život u egipatskom ropstvu, voće, salata, macot, beskvasni hleb, haroset, mešavina jabuka, grožđica, badema, smokvi, raznih začina i vina, koji simboliše blato kojim se Izraelci gradili u Egiptu. Najzanimljiviji trenutak večere svakako je onaj kada najmlađi član porodice postavlja pitanje: po čemu je ova noć drugačija od svih ostalih? Otac odgovara: bili smo robovi faraonovi u Egiptu, ali Gospodin naš Bog izveo nas je odande snažnom rukom. I da sveti nije izveo naše očeve iz Egipta, mi bismo i naša deca i deca naše dece još uvek bili robovi faraonovi u Egiptu. Stoga je naša dužnost zahvaljivati, hvaliti, pohvaljivati, slaviti, uzvisivati, častiti i blagosiljati onoga koji je sa sva čudesa učinio za naše očeve i za nas. On nas je izveo iz ropstva na slobodu, na žalost i u radost, iz tugovanja u proslavu, iz tame na veliko svetlo, iz ropstva u spasenje. Stoga zapevajmo pred njim novu pesmu Aleluja.